A kako ćemo zavoljeti onoga kojega ne poznajemo, braćo i sestre? Pa pogledajte i sami, pogledajte i priznajte koliko puta se nalazimo u našim hramovima, kao telad, braćo i sestre, ispred zida. Pogledajte i sami, stojimo u hramovima, ne znamo ni kud ćemo, ni šta ćemo. Evo pogledajte kretanje vaših misli. Gdje sve nismo, a u hramu, braćo i sestre, nema nas. I za vrijeme trajanja svete liturgije najmanje smo ovdje. I kad bi među nama bio onaj sveti otac koji je kadio hram pa preskočio da okadi jednog od bratije, na što se ovaj uvrijedio pa ga posle pita: oče, ne okadi ti mene na svetom bogosluženju. Ovaj reče, a prozorljiv bio, vidovit bio, kaže: nisam te ja ni vidio, brate, u hramu. Ovaj, preispitavši sebe, pa priznade i reče: tačno je, umom i nisam bio. Ugrabilo me maštanje i razne fantazije i zaista, tijelom sam bio u hramu, ali umom, voljom i srcem nisam bio. A ako nismo, braćo i sestre, umno, srdačno prisutni, onda nas u hramovima nema. A otkuda ta rasijanost? Zato što ne ljubimo, braćo i sestre. Zato što nam srce nije upaljeno, aktivirano duhom ljubavi. A kako ćemo da ljubimo onoga kojega ne poznajemo? Pa čovjek svojega psa zavoli, braćo i sestre. Provede s njim dan, dva, tri. Pa onda mnogi svojim životinjama, braćo i sestre, ustupaju iz svoje mjesta, pa im psi leže na jastucima. Mačke sjede sa njima za trpezama. Zavolio čovjek mačku svoju, psa, papagaja, ribe, braćo i sestre, u akvarijumima. Volimo ljude koje uopšte ne poznajemo. Volimo fudbalere, tenisere, košarkaše, ljude koje uopšte ne poznajemo. Niti oni nas poznaju, niti mi njima išta u životu značimo. Glumce, razne zvijezde, pjevače, moćnike, mnogo idola, braćo i sestre, i čovjek ih voli, ljubi. Volimo, braćo i sestre, i mrtvu tvorevinu. Koliko ljudi voli svoje automobile. Zavolio svojeg mezimca, pa ga njeguje, pa ga pazi, pa ga kupa, pa mu miriše. Da bi zavoljeli, braćo i sestre, i ljubavlju se izliječili od ovog mrtvila u kojem se nalazi, grizući jedni druge, nazivajući to ljubavlju. To što mi danas imamo, braćo i sestre, to je agresija bolesnika. To nasrću roditelji na djecu. Nasrćemo jedni na druge. Nemirnim srcem, braćo i sestre, razarajući naše odnose. Jer srce može da bude mirno i spokojno i istinski da voli, samo ako zavoli onoga radi koga je i stvoreno, braćo i sestre. Srce je organ koji je Gospod dao, stvorio, sazdao i ono fizičko, ali prije svega ono duhovno, da bi se vječnim savezom ljubavi sa njim sjedinili i u toj zajednici, u toj besmrtnoj ljubavi imali vječni život. Ne dao ti Bog život bez ljubavi. I ne želi da ga da, zato je došao, braćo i sestre, i postao vidljiv, opipljiv, pristupačan. Postao je, braćo i sestre, čovjek.
da bi mogli da ga volimo, da bi mogli da ga prepoznamo, da bi mogli da ga čujemo, da budemo njegovi i da se sjedinjujemo sa njim. Primio je našu prirodu, da bi naša bolesna priroda u njemu našla utjehu, utočište, život i mir, vječni život i vječni mir i vječno zdravlje.